Tinapalabas, nagdanag ni Dominic, iti panangibaga ni Leon, nga daramidin na asaan amakay ayo, no san na nga itad ti balansina kas hired killer. Gapoy tinayta, ingkadeng na anasaysayat langan apagudas na ni Leon. Iti sabali abangir, nagpungtot ni Tuna idimbaga kang kuana ti asawa na, anapan sinarabo ni Jorin ni Elisa, iti isasangput na iti pagtanganda. Adday mawag ken kuana ket naklaat daytoy, iti ibaga ti adday ti bangir alinya, nga amuna ti mastermind, iti pan nakapapatay day di inana. Ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Hello? Anya? Pudno ka di ti bagbagam? Nga amom ti mastermind, iti pa nakapapatay day di mami? Apay? Apay, di ka magtinagsao? Hello? Sino? Ha? Initip na ti cellphone na. Pudno nga tatim pagaday chay. Wano? Manglok-loko nga tala. Agyaman na kiti pa ng sarong-karong kanya kadagos dito balay, Jorin. Gapo datlak may ladawan ti ragsak ko. Itay ibaga ni Daddy, ang nag-discharge kan iti ospital. Tiamok idikat. Saan ako na makaawid as ibibiyag dito balay? Mangalak iti bodyguard mo. Anya? Saan, Jorin? Kasano no sublian na ka ti nagpanggap amang pataykin ka? Saan nga tamat din? Awan kas ti agsigurado. Saan nga tama tamay turad day siya kriminal? Di umay dito balay tapno paltugan naklaang. Mama ka. Amangan lumaulit ti dagas na napasamakin ka. Di ka kadiagtanag. Ta saan nakabaybay ang ti Diyos? Wan kayam. Sa inyo ka di pa anaalukoy ni mamim? Amang isanod iti kaso dananang ken ni Lolo? Talaga bimaton ti puso ni Mami. Sa bagay. Kastaunay tigura na ken ni Nanang. Gaputa... Tanya, apa adi mo ituloy? Sanan. Amom ka di matan tinapalabas? Huh? Kaya't mo asawan. Amom matan tinapalabas kadagiti dadakkel ta. Amo ka. Naibaga kanyak ni Daddy. Idinagapad-amanan ka ni Mami. Kanya? Agora ka. Kasano matanam mo ang tinabayagan na palimod na iti dadakkel ta? Gaputan ang agkumat kin ni Nanang. Di pa nang ibaga na kin ni Mamim. Akarasaan. Kan agkaagaw. Anya? Kasi gayam ni Mamim. Tibukod na lang nga interes niya muna. Ureda mapasakitan na. Basta magunod na lakit diti pagayatan na. Sige.
Darasan niyo tiyang trabaho kakadua. Aglalo kat ado man nagtiim may daimpan at tarimaanan tayo ulugan. Wan, boss! Nagdaan ba? Ah, Mas bosan na, tayo mo ang garitsyo iti nagsardeng iti parking lot kat agbosbosina. Ah, uray ka di dito Italian kat umay nakapaan ti asawa ka. Victor! Ah, mapanak iti ayan na. Ah, Darasod! Yuna, aging galak ka di dito kat umay nakapain. Saan ka nga pan? Adalang umay ko ipadamag. Ado ti padamag mo. Taapay ta di mo na uray ti isang pit ko igibalay. Adda nga min imawag kanya ka lalaki. Asino? Saan ko nga mo? Tadi na imbaga tinagan na. Adi ang amin timbagana. Ibagakan ka da ito eh. Ngam pangaasim ta saan mo pailang ibagbaga iti sa bali. Mala, ibagamon. Kinunada diyang imbawag nga amuna ka no ti mastermind. Iti pa nakapapatay day di mami. Aniya. Asino ka no? Saan na pa nga imbaga? Tay di damag to asino. Inidap na ti cellphone na. Amang ano mang lukloko laeng. Panagkunak ka sana mang lukloko day jay. Apay nga ron adi na pala imbaga. Nalabit. Adda pa lang nakitinasken nga ornosen na. Uno aramidan na. Sakbay nga ibagan ano asino di bagbagan na ang mastermind. No amo naman bilang. Anya ti motibo na. Taapay nga italaeng nga ipalgak na. Jack amo. Agamala. Sapay ko matapod no nga amo da dya alalaki ti mastermind. Iti kasta. May kalmeten ti hustisya. Ti panakapapatay di mami. Wen, ngamtay ko na akon. Saan tapay la ko mga ibagbagay iti sa bali dito ang panag. Maglab na makatsona. Awan ti pangibagaak aging gaadita maabuan no asino ti mastermind. Uray siyak. Awan pangibaga ka talaga iti dito eh. Uray ni siya. Kan, uray ni Dominic. Nasaysaya at no duha tapay laeng ti makaammo iti amin. Dandaninti ko na ni attorney apan nakahiring mananti ka asumi. Diyos ko. Lawlawagam ko matipanunot ti huwes nga kinigam iti kasumi. Tamadengag to ko ma asililintag nga awan ti pampaboran na. Tanang? Elisa anak. Apay, nagawid ka din ni Jorin? Wala nang. Sana nga may nagpakadakada kayo tamabain. Kapay matamabain. Wano. Gapo ka dita nagsarunot isa sarong karnakan ka? Dito siguro ti may sapay ang makagapo nanang. Apay, anya pa'y ti sabali kabain na. Mabain. Tanamuan na ti panangagaw ti inana. Kayat mo asawan. Amo matat ni Jorin tinapalabas mi iti amana. Wala nang. Saan ka no ana igagkara na ibaga ni Uncle Victor, idi nagapadamanin kin ni mami na. Kunak tupay. Nga oray no kasano ti panangilamang iti maysa palimad. Ket dumteng tulat ta ti panawan asumngaw ket maamuan ti amin. Wala nang. Sino mat nga ta daytoy nga umauawag? Saan mo ta naka-phone book kanyak? Hello? Judge Gonzales? Apay, anya ti bagayo, Apo Huwes.
Anya? Ti abogado mi? Na high blood kat nakomatos? Griselda. Dominic! Oh, Dominic! anya man hindi na pasamak tagsangsangit ka. Talagan sa... Asaan na ka ba? Kayat nga daywan ti malas. Yan, pagkakatawa ka. Tapay. Ti abogado mi ka ni tata nga. Na high blood ka no, kat nakumatos. Anya, ay makakatawa ka. Uri lang, hindi mo na pa nakairan-rananan. Aguri ka. Sorry makakatawa ka namin. Agrara na. Kano pa yan na high blood? Kan nakadamagam. Ti judge nga kinigam iti kaso mi. Kuna na high blood ka no, itay bigat. Oh, naimulagat amalmalas yun, Griselda. Numuna ta dandanin sa manantihiring yun. Wan nga ron iso nga problema ako unay. Ay na. Masya nakin ka. Sipod pa'y sipod. Panaylatan akinamalas tinapagteng mo. Surunak iti naamwak iti may sakadagiti gagayam ko. Dinardaras kanukit din ni Jorin tinapan iti balay da Elisa. Apaman anaamuan na discharge manipod iti hospital. Oh, rurod kun! Ni Auntie Chona. Kumusta ka, siya, iha? Ay, sana nasayati aldaw ko, Auntie. Masurunak. Anya. Oh, lukas ta. Agpada ta. Oras siya. Masurunak mat. Ha? Apay, Auntie? Masurunak mat. Gaputan na high blood ka no di abogado da Griselda kan lakay dam yan. Anya? Gapu iti pa naka-high blood na. Saan pala matuloy ti naka-schedule na hearing? Oh. Awan mabalin, Auntie. Na high blood mo't gayam ti abogado da. Wan nga rod. Oh, aguray ka. Anya mo ti pagsurus-surunam ako nam. Gapo iti ipapan ni Jorin iti balay de Elisa. Apaman anaamuan na anakarwar iti hospital. Nagdarasan ti damag. Nakaamuam anapan di anak ko iti balay da Elisa. Oh, saan yung nga mo, Auntie? Ado, dagiti para si Imko. Anya? Daka mo ka na kayo, Auntie? Akuray ka. Apay akaslada pa ng pabasol mo kanyak. Gaputan no mabalin. Natay ko man ni Elisa. No saan nyo at tinulungan? Alipado mo day ta. Day talatan te day ti panunot mo. Mas daawak ngamin kada kayo, Auntie. Nagtulag tayo iti pan nakapapatay ni Elisa. Ngam, tinulungan nyo, idi agngangabit kan patay. Kunak met, nakonsensya aklaang iso ajak napakadaan tinangted iti tulong. Kat, anya itan, ti imbunga ti panang tulong nyo ken kuana. Isumanan ti sakit ti ulo tayo. Iha. Amangan no, agbalaw kayon tulaangan. No, ison, ti ikalaysa ti anak yo. Ipasigurado kan ka, iha. Aging ka asibibiyagak. Jaki palubos na isuda at yagasawa.
Dominic, apay ngay mawag ka? Kaputa kahit ko lang sudan minumamuan, no amo mon ti sa bali pa'y asimbang pa'y a problema ti ex mo, Victor. Saan pa'y pare? Apay. Anya ka di manin ti simbang bay aparikot da. Pasensya ka no kaya rigag ti may sa reporteran niya. Na high blood ka no di abogado da kat pagduatuan ti pan nakalasat. Aniya. Dahil ti problema ni Criselda. Oh. No kaano pa yan nakabirok da iti libreng abogado da. Na high blood pa'y. Tay kurada nga rod saan ka no asinan ida ti malas. Maya pare. Awagak to ni Criselda ket ijayak manen ti tulong ko kankwana. Sige, nasayado kasta. Amo masyanak iti ex mo. Agtutupatop ti parikot kan kinamalas na. Naagawan pa iti ayayatan. O sige garod, Victor. Kasta bye. Bye. Jorin, iho. Amom ka din ti bad news, may panggap iti abogado damang damya. Saan pa dad? Apay, anya na itadamag, may papaniti abogado da. Na-high blood ka no, iho, kat agang hapit ken patay. Anya? Iso ka no ti parikot manen ita ni Auntie Criselda. Nagmahalas damatan. Wadi garod, iho. Ngam, di kagdanag. Taidjaya ta manen ti bagbagata at tulong kadakwada idi. Anya? Siguradong apaan na kayo manan ni Mami. Numamuan ng ikanyo iday sa baling abogado da. Uray pa, iho. Saan ka mabutang kinimamim? Daddy? Saan ko akayat ang mabalod ni Criselda? Agpudno kayo man? Saan ka di ang nagbidot ni Mami iti atap na kada kayo? Nga, anya, iho. Nga dapat lang panagayat siyo kanya Auntie Criselda. Adon titawin na naglabas, iho. Lalakay ken babakit kamin. Ket nagmaumawan day di nga ayat amarikrik-nak ken ni Criselda. Tanasursuro-surukon nga inayat ni Mamim. Apay nga rod analaos pa lang ti panang sakit yo kanya Auntie Criselda. Gapot na sakit na tinakam ko. Nung magkitak to ang mabalod ni Criselda. Aglalo kat ni Mamim ti agtarigagay amang pabalod tin kwala. Daddy? Indaluk-luk ni Mamim ti siit iti barokong ni Criselda. Gadyak kayat nga adapay nga iwakwak na day taas siit. Babaan ti panang pabalod na kini Criselda. Dad? Waniho. Lumabalod na Criselda kin Mang Damian. Sigurado. Agbalinto anak ay ni Elisa. Di mo ka di mapanunot na ita. Saan man, Dad? Amkaklang. Nga amang ano iti panang tulong nyo kada Auntie Criselda. Isumat ti pakawaraan ti pamilya tayo. Iho. Sigod met atol tulungan tayo da. Wen? Jak pa'y amo idi tinaglabasan nyo kanya Auntie Criselda. Saan ko mga ti panakamom tinapalabas mi kinyantim a Criselda titubang. Tapno di mon kayat atulungan tagbalinto a katugangam. Sayang
iti naka-schedule a hearing timpilak a kaso. Kontra kada Criselda kan lakay damyan. Di kat pa nakairanrana na high blood mo ti Jasky nga abogado. Anta man na mawawag. Saan mo't nga naka-phone book? Hello? Si Kamadan? Ibagam ka din ti amom, may papanit pa nakapapatay da di mamig? Aniya? Dumawat ka iti 5 milyon a pesos? Tapnoo nga pamlaang tangiwat mo amang ibaga no anya dayta? Salbag. Tiyan mo kat libre dayta nga ibagam. Sige. Kaya't ko amamuan. Ngam. Diyak ni namdama a pagbayadan na iti dayta nga impormasyon. Awanan. Initipnan. Yoda, asino tayo kinasarita may tisalpon? Timbagakan ka alalaki. Imbaga na ka din, asino ti mastermind iti pa nakapapatay ni di mami. Saan pa eh? Kaano nga rin nga ibaga na? Diyak ka mo nagsasauday dya iti pudno. Dumaw dawat iti bayad dya ibagana kumakanyak. Anya nga rin tinadawatin na? Milyones. Aniya. 5 milyon na pesos ka no ti bayad. Ti padangungap na itingiwat na. Ti panangibagana ano sino ti mastermind iti pan nakapapatay day di mami. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.